Abaraperi 10 ba mbere b'ibihangange mu gihugu cy'Ubushinwa. Ndabizi benshi baratungurwa n'iyi nkuru, ariko China ni kimwe mu bihugu byo muri Aziya bifite abaraperi b'ibihangange kandi bakunzwe, ba flowing afro ku rwego rwo hejuru, ndetse bafite lyrics nka verse z'abanigs b'abirabura zihambaye buri muntu wese yumva yakwifuza kumva. Ntatinze reka nkubwire uru rutonde mpereye ku mwanya wa mbere. Ni Haya Brothers. Haya Brothers iri ni itsinda ry'abaraperi bavuka i Chengdu. Aba bagizwe na Mass Wei, Now Now, PCP na Melo. Bamamaye cyane mu Bushinwa no hanze yabwo kubera indirimbo nka Made in China, Black Cab na WeChat. Aba bagabo batangiye umuziki mu mwaka wa 2016 kandi bashizeho imbaraga mu gukoresha imivugire ya Sichuan izwi nka Sichuan dialect ndetse n'umuco nyawo w'Abachina. Ku mwanya wa kabiri hari GAI. Mu Bushinwa bamwita Zihu Yan. Yavukiye i Chongqing, yabaye ikirangirire nyuma yo gutsinda irushanwa rya Rap of China. Hari mu mwaka wa mbere yinjiriye umuziki ndetse ku nshuro ya mbere aririmbye injyana ya rap. Imvugo ye y'imvange y'amajwi ya kera, imivugire ya Chongqing hamwe n'ibiganiro bijyanye n'imibereho ya buri munsi mu bituma aba umwe mu baraperi ba mbere mu gihugu cy'Ubushinwa. Ku mwanya wa gatatu hari umukobwa w'igihangange witwa Vava, ndetse n'umwe mu bagore b'intangarugero muri China. Iwabo bamwita Mao Yang. N'umwe mu bagore barapa neza cyane kandi bazwi muri China. Akoresha amagambo akomeye ndetse akakaye ndetse n'umuco wa Sichuan. Akenshi akoresha amajwi yihariye n'ingoma ngufi cyane mu ndirimbo, ndavuga nka beat z'ibice bice ariko zikajyana na solo. Indirimbo ze zimwe zarakunzwe cyane kandi zatumye abona ibihembo binyuranye, ndetse buri rushanwa ryinshi ritegurwa muri China uyu mugore ntatangwa. Ku mwanya wa kane hari MC Hot Dog. MC Hot Dog azwi cyane kuva kera, yateje imbere rap ya China ndetse ayikwirakwiza mu Bushinwa no muri Taiwan. Afite imvugo ikomeye, amagambo menshi avuga ku buryo umuntu yahuye nabyo yumva anyuzwe cyane kandi akunze rap. Ubuzima bwa buri munsi bikaba bitandukanye na rap ya Showway gusa, ahubwo bituma rap ya China yumvikana nko muri Malaysia, Japan no mu bindi bihugu byinshi byumva Igishinwa. Ku mwanya wa gatatu hari TZT. TZT uyu nawe ni umuraperi ukomeye cyane kandi ukomoka muri China. Ari mu bari gutera imbere cyane mu bihe bishya. Izina rye rizwi kubera imiririmbire ye, ibiganiro bye ku mbuga nkoranyambaga n'uburyo akoresha amajwi atandukanye mu ndirimbo. Ku mwanya wa gatandatu hari Vinida Wang. Vinida Wang, umuhanzikazi muto ariko ufite imbaraga mu muziki wa rap ndetse na R&B. Afite umwimerere mu mivugire, asa neza mu mushinga wo gufasha abagore mu muziki wa hip hop rap. Cyane cyane bituma abaraperi kazi bumva ko bagomba gukora hip hop muri China. Naho uwa karindwi yitwa PCP. PCP uyu ni umwe mu bagize Haya Brothers, ariko kandi afite umwihariko mu bahanzi ndetse akaba akora ku giti cye, nanone agakorana na group. Afite uburyo yifashisha imvange y'indimi, imvugo ya karere izwi nka dialect, kandi akunze kuba hagati ya rap isanzwe n'indirimbo ziherekejwe na melody. Birumvikana neza ko na R&B yabatamo. Uwa munane yitwa Kepa. Kepa uyu ni umuraperi ukomoka muri Xi'an. Yarigaragaje cyane mu marushanwa ya rap nka Rap of China. Yakoreshaga amagambo asobanutse, flow nziza, kandi afite ubushobozi bwo kuvuga ku bibazo by'imibereho n'ubuzima bwa buri munsi.
ibi akabihuriza hamwe ubundi agaflowinga flow nziza cyane zihambaye muri beat yose wamuha. Uwa cyenda yitwa Jelolio, muri China bamuzi nka Li Jialong. Uyu ni umuraperi w'umuhanga cyane mu guhanga lyrics n'amajwi atandukanye, akinisha cyane imivugire y'uturere twe tugiye dutandukanye muri China bitewe n'imvugo zaho, indimi zigiye zitandukanye, byose akabivangavanga ubundi akabikora mu njyana imwe, kandi indirimbo ze zifite uburanga mu majwi ndetse n'imivugo. Naho uwa 10 yitwa No. Uyu nawe n'umwe mu bagize Higher Brothers, afite umwihariko mu gutanga umurongo wa rap ufite ubushobozi bwo kugera ku bantu benshi kubera imvugo yumvikana, amajwi ye ahambaye ndetse yihariye, hamwe n'uburyo yitwara mu muziki wa hip hop. Aba ni abaraperi 10 b'ibihangange kandi bahambaye muri China. Nge ubibagijejeho ndi Dempa 250. Menye neza ko wakanze subscribe kuri Hot World Entertainment. Ciao.